Velkommen til hotellet. Yes. It's so nice. Ja, og de har bathtub, and I'm gonna go. Vi blev kørt i sådan en Uber. Så alt er godt, og det var nemt at komme ind ved, hvad hedder det sådan, lufthavnen og alt det. Der var ikke noget, de prøvede ikke på at fange os eller noget. Nej. Nå, nu kommer der en roomtour. Hello, lives. Okay, vi starter lige på en ende med en roomtour. Det her, det er døren, man går ind af. Og this is me. Der er et spejl, når man kommer ind. Jeg har taget nattøj på. Og så er der sådan lige ting til jakker. Og vores sko, de ligger også bare sådan. Badekar. Så optur. Her er vores senge. Vi har 2 dobbeltsenge, så vi skiftes alle sammen til sådan, hvordan der sover alene. Vi er alt for trætte af hinanden. Og fjernsyn. Blå. Og sådan, halløj. Lys is here. Herover er der good things. Der er noget te, kiks. Good things. Herinde er der også sådan noget. Det var et køleskab, der var nogen vand her i, men det har vi allerede taget. Udover det er hotellet rigtig beautiful. Good night. The best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Vi er inde i centrum. Yes. Det er meget pretty. Vi ved ikke helt, hvad vi skal lave, så. Vi prøver på at finde det i stedet, hvor vi kan købe ting, men ja, vi går bare rundt. This year. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello. Vi har været inde i byen, og vi har været på market. Og så har vi gået sådan lidt rundt og shoppet lidt. Nu skal vi ind på sådan en café-agtig for at få lidt lunch. Ja, og det er cute. Yes, sir, one for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Lige nu sidder vi udenfor ved sådan en café-agtig ting, ja. Vi har været ude at shoppe hele dagen. Vi venter på, at vi skal på den der Ghostbusters-tur. Så lige nu får vi lige noget hurtigt at spise. Så okay. During the day, you would see Princes Street Gardens, the largely luscious area of grass used these days for picnics, dates at the park, concerts and the like. However, back in old... Making criminals to the same victim for abandoned children. Have you considered the...
Okay. Vi er på vej ud af hotellet nu. Ja. Vi har gjort os klar, og vi har spist morgenmad. Så vi skal ind i byen igen Yes. i dag. Og i dag så skal vi lave nogle andre ting. Men vi skal til National Vi skal på museum. Ja, det first. nationale museum. Og Og så har vi skrevet en brainstorm af alle andre ting, som vi godt kunne tænke os, før vi tager hjem. så vi skal bare i nogle forskellige butikker og café. Og så skal vi tilbage til hotellet og sådan, tage den lidt med ro senere. Smil, Amy. Det endte med at være et kort besøg på museet, fordi ja, vi vil gerne videre. Det blev sådan... Vi vil hellere shoppe. Ja, vi vil hellere shoppe, eller det... Ja. Det er sådan... Fordi det var så stort, og så blev det uoverskueligt, fordi man begyndte også sådan at... hvis man skulle se det hele, ville det tage legit hele dagen. Vi er inde i en tunnel. Så var vi inde på museet. Jeg tror, vi var derinde i sådan 40 minutter eller sådan noget. Det var ikke lang tid, men det var gratis. Ja, men nu har vi lige været i en lille butik. Jeg har købt en kalender, og så skal vi på sådan en lille marked. Og så skal vi have noget middagsmad, og så skal vi egentlig bare tilbage til hotellet og sådan slappe af-agtigt. Er det ikke det eneste, vi skal? Jo, I think so. Ja. Okay, Måske. måske. Vi ser, hvad det bliver til. Hello, Lois. Vi har lige taget bussen ind til St. Andrews Monument, hvor vi stod på bussen, som tager os på vores one-day trip to the Highlands. Jeg glæder mig så meget. Og Naima er her også, hun er bare lidt tired. Vi har været op klokken 5, så jeg håber ikke, der kommer nogen, der sætter sig ved siden af mig, så bliver jeg ked af det. For a little while. It's used in a TV show called Outlander, plays Castle Leoch. Vi er ved første stop. Det er en sådan sød lille by. Med nogle butikker og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Jeg håber det. Two national parks that we have here in Scotland, and we have, but that's a personal preference thing. I don't know if you can see the changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away. So I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I came from. And that's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, that I There's one think person who about heard the you warning all cry didn't run away.
His nickname was... Over on the right hand side of the bus is Now the I'm going home. If I should become a stranger, know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. Vi skal tage på the boat. There is something down there. It is there. And I've kept on We moving. are in the top Prove the right hand points that I corner. need That's where proving. 150 Friends is down. need 418 found reports of others DNA. Nessie Scientists have never seen It's them. right here, guys. It's true. So, long story short, saw in her. Loch Ness, there are fish that shouldn't Right there be here. on the There are screen. prehistoric creatures. times. There are dinosaurs She's real. and unknown codes of DNA. Hvor er Nessie? Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. But if I should become a stranger, know that it would make me more than sad. Caledonia's been everything I've ever had. But there's a couple of stops that but because the weather was miserable, I was like, well, the touch chilly today for that. For the fire, the empty room, the forest choir, the flames that couldn't get any higher. Well, they've withered now, they've gone. But I'm steady thinking, my way is clear, and I know what I will do tomorrow. When my hands have shaken and the kisses flowed, well, I will disappear. Let me tell you. Hello, Lois. Vi har været i et lockery, og vi er lige stået på bussen igen. Det var det sidste stop, vi skulle være med. Og nu kører vi bare hjem, medmindre der kommer nogle små stops. Ja. Klokken den er... 11:06. Og det betyder, at vi har cirka 2 timer tilbage, før vi er hjemme. Og det er helt mørkt udenfor, så vi kan ikke sidde og vente. Det er godt træls. Ja, det er lidt sad live. Men vi var lige inde og få en toast. Toasty. Og Lysung pillede alt osten ud. Det var... It was criminal. Ja, jeg troede, at jeg kunne lide det af en grund, men det var virkelig disgusting, så jeg var nødt til at pille alt på sådan noget. Anyways, vi tager hjem nu. Og når vi kommer hjem, så skal vi muligvis lige omkring Sainsbury og købe Christmas til mig. Og så skal vi med bussen. Og så skal vi med bussen hjem, og så skal vi sidde og hygge os og spille noget skak, og du ved. Fordi Lysung købte ikke en sodavand, da hun havde the chance, ligesom jeg gjorde. Så nu er der hun et ekstra stop for os. The back of the winter It kind of reads like a is telenovela. broken, Yeah, and it's light wild. lingers Uh, on by the door. So, yeah. And the seeds of the summer have spoken in gowns that bloom on the shore. By night and day we'll sport and we'll play and delight as the dawn dances over the bay. Sleep blows the breath of the morning away, and we follow. Vi er på vej ned for at spille skak. Naima, hun er i Karpad, fordi hun vil wind down. Men vi vil gerne spille skak. Og sådan, jeg vil godt lige have en Pepsi Max. Jeg håber virkelig, de har nogen hernede. Og vi er nødt til på, which is nice. Og Johanna. Wow. Are ready for gladness to cheer.
Mhm. Sidste dag. Vi har rigtig nogle planer for i dag. Vi har gået en lille tur og kigget lidt længere ned her on the Dalmahøj Ground. Og nu skal vi tage bussen ind til centrum igen, og så jeg kommer til at gå lidt for mig selv, fordi jeg vil kigge på nogle andre ting, end hvad Lys og Jojo vil. Så de kommer til at kigge på deres ting, og I'll look at my thing. Yes. Nej, men hun vil gerne se nogle af de andre dele af byen, og sådan tegne lidt på hendes notebook, og sådan chill. Ja. Og Literally. mig og Jojo vil gerne kigge i nogle af de butikker, som vi ikke fik kigget helt færdigt, og i nogle sådan boghandler, og ja, vi ser, hvad det bliver til. Hallo! Lige nu sidder vi inde på en sådan bookshop, som også er en café. Og det bedste view. Vi sidder lige og kigger ud på slottet. Det er så fint. Og vi får nogle kager og 2 kopper te. Naima, hun er den, så hun er lige nu på julemarkedet, tror jeg. Ellers så er hun gået over på det der sådan galleri. Så hun er på sin egen sidequest. Vi har vores sidequest herovre. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. Er det Ariana? Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through, and feel you near me. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with 1,000 memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Top to toe in tailback.